Muraho neza, ni INEZA ONLINE TV, aho twagiye kuri tele, twasuye kuri tele, aho twagiye kureba amazu agurishwa. Ubu ngubu twerekeje mu kagari ka Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama, hano hafi yaho bita kwa Kabarisa, hari moteri hafi y'aho rwose y'isoko gatoya haruguru, aho twagiye kureba inzu ziri mu zigurishwa. Inzu rero tugiye kureba ni inzu iri muri quartier ituwe nk'uko tugenda tubibereka, ni ahantu hari imiturire ubwo mugenda mubibona mu mafoto. Turimo turagenda tuyigana tuyisatira. Ni inzu rero ushobora kubona ku giciro gitoya bigeranije n'aho ituye n'uburyo ikoze. Inzu ziba zikoze zikomeye, turi hafi kuyigeraho. Ni iyi ngiyi mubona twayigezeho, murabona ko ari inzu ifite igisenge kigezweho, ni inzu ikinze na porte metallique irakoze, ifite igipande gikomeye. Ni inzu rero muri kubona iri mu zigurishwa hano. Ifite ibyumba 4, salle à manger, ikagira na depo, kandi ibyumba bikomeye. Ifite toilette douche imbere, ikagira n'iz'inyuma. Urabona ko ari inzu ikoze, yubakisha amatafari ahiye, ubona ko ari inzu ikomeye. Ifite plafond langete, plafond zigezweho. Ifite n'amazi mu rugo mu gikari, muraza kugenda mubibona. Ibikorwa remezo byose birayegereye, ubumvikana n'umuriro urimo. Ni inzu rero ugereranije n'iziri hano muri quartier, ni inzu ikomeye, murayibona. Ni inzu y'amatafari ahiye, ifite plafond ikomeye. Iyi rero iri mu nzu twavuga zisaka amafaranga make, ariko iri inzu ikomeye. Igiciro cyayo kiri hasi ugereranije n'ukuntu yubatse. Ni inzu tuba twitoza tukareba tukabageza ngaho n'amazi rero muri kubona mu gikari. Nta kibazo cyo kuba mwajya kuyashakira kure, yaba ari kunoza amasuku cyangwa se ibikeneye byose. Ntabwo ari inzu rero iri musoroshye, kuko urumva iby'ibanze byose irabyifitiye. Iyi nzu rero nk'uko twabwiye iri mu kagari ka Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama, hafi aho ngaho. Inzu iri mu zigezweho ikomeye, gusa uretse wenda tuvuge nk'amarange utarajyamo, ariko urabona ko ifite plafond, irakomeye cyane, irakinze neza, iteye igipande. Iyi nzu rero ushaka kuyikurikirana cyangwa ukamenya ibyayo neza, wadukurikira ku rubuga rwacu, aho ujya kuri YouTube ukandika INEZA ONLINE TV, ugakora subscribe. Abasanzwe mudukurikira ukora like, tugere ukomeza ugenda ubona ibikorwa byacu tugenda tubagezaho bya buri munsi. Iyi nzu rero mugerageze kuza, ibiciro muraza kubibona, ntabwo ari ibiciro bihambaye. Mugerageze rero muze mwigurire, ni inzu iri hafi aho ngaho kandi iri hafi y'ibikorwa remezo. Tuvuga aho Nyagasambu ni hafi ya kaburimbo nk'uko mubibona, kandi hafi aho ngaho hari n'ivuriro, health center ya Nyagasambu, hari n'ikigo Nyagasambu hafi aho ngaho, tukagira n'ikigo cya prive bita New Vision School. Rero ahantu mubona ni kwa muganga neza ngo hafi, kuvuga ngo hafi y'ibikorwa remezo, ni hafi yo ku isoko. Birumvikana rya Gasambu naryo riri hafi aho ngaho bugufa, ariko tubona kuri kamera iyi ngiyi ni kaburimbo, ni ukuvuga ngo ntabwo ari kure ya kaburimbo, ni hafi aho ngaho bugufi. Ushaka rero kudukurikira kuri nimero zindi za telefone, mwaduhamagara kuri 078 52 74 989. Tubasubiriremo 0788 52 74 izo nimero za telefone ushaka kuduhamagara byihuse icyo ushaka kumenya andi makuru yayo. Murakoze rero gukomeza kuza kwigurira, kandi mukomeza no kudukurikirana. Twongere tuyibutse ko mukora mwandika INEZA ONLINE TV, ukagenda ugakora subscribe, cyangwa se waba usanzwe udukurikira ukajya ukora like, kugira ngo ubashe kutubona ibyo dukomeza tubagezaho bya buri munsi. Murakoze kandi mukomeze kujya mudukurikirana, munakomeza no kumuduha amakomenti, kandi munaduhamagara kuri za nimero mubona hariya 078 52 44 989. Murakoze.